Орта Халыма районугар туймада государственный ансамбль гастрола түмүктенне. Ансамбль район үгүс нехелеген кабын өлеләтә. Белитер булака туймада ансамбль Орта Халымага бу төрдү сырыда. Орта Халыма коратыттан төрүттәк Светлана Лаврова туймада вокальный государственный ансамбль солисткатынан 1996 сыллактан өлелир. Ол курдук ырыгыт ордук нучалыралары сөбөлән толоробун дир. Школу здесь закончила, среднюю школу, поступила в музыкальное училище номер 2, педучилище номер 2. И после педучилища мы поступили с Аидой в высшую школу музыки на вокальное отделение и закончили его в 2006 году. Туймада государственный ансамбль гастрола Орта Халыма районугар 90 хүрбәһәттә күнүттән сагаламмыта. Гырыктар 2 частах концертлеринен район үгүс нехелеген хабан олуктоктуру өртүләр. Котугу эркимтага барулуска ансамбль үлехеттеле бертахай концертный программалар нехилектер олуктоктунун сүргелерин көтөкпүкүдүгөр аяр кукутунан аралжыппыкыдыгар барга мактал тылбытын эхияка аныгы. Сувенир балактибит Орта Халыма улугун картада манна хегисилжебөт нехилектерге барга барлар. Бу Министерство культуры субсидия берилер. Бу именно хото районнары охваттыр гына. Онда бу сылай хабар гына. Сылай хото району Хаяндагы иккили район бар болар бу туймада гастрольный графиктер. Ити курдук ансамбль толорутугар нурчалы, сахалы, омтыргалары хоту сирин жона астына ду яхиттелер. Александра Хабчарова, Саха телевидениете, Орта Халыма.